Ka jingmenjur jong ke sorkar jela lingba ka kinhun menteri haki khindiat sngi ladap ban kintiu ya ka bainong bela sngi kinong bela ki bahap haka kerdan highly skilled kinyo mentan rius pa saupusan nakasan spa prapun riu shisngi ki skills kinyo rius pa san nakasan spa laipo simi skills kinyo san spa riu pusan nakasau spa nyo pusau bat ki unskills kinyo san spa arpusan nakasau spa kharkhandai kamshim lapin hun ya ka seng kinong trei belasngi kabadon hapo kashatri all jaintia master role and labor union kalapin long ru ya katega kinhon kinong trei master role haka khan riu tarik ukla lingkot aja apusan ban ya kendo ikilat pathai khubor hashilong press club ban pin pau bakim hun satya ya katega jingmi rai jong ka sarkar da ka ba ong ru ba kani ka jingle ka sarkar kalong da khongpong namar hakisan snem ki kintiu ya ka bai bam bai di hendrei ka bai bela jong kipan kameringkan Lenipat ia kini berkompuki jom government. Hagabai kalian di pedian bagai terikam. Wala khaksan menai kalian terikam mahiro. Dan dari kajian ini dapat kita lima kepada government of Meghalaya cabinet kita approve. Ke pengendap yang ini ada kata-kata nomor kajian pukil kalau dah kampung. Kalau kampung hagabai kalian kita kisah tadi ki kategori kerja kiba kinong teri bala kita berjalan dengan kita ki unskilled workers, semi skilled workers, skilled worker, bagi highly skilled workers. Hakini kita balance ni kerja haja bagi kategori kerja muda. Kalau akat kalau katkum ga minimum wages act, kalau kerja bahapa sansnem, the government kali constitute the advisory committee. Nantukan ai report share cabinet bakan approve. Te agane khatsan banai kara lab share terikam. Te effective kaban terikam ye kali order. Katkum kali kan kalau kan effect ndo ka strip October arja arpunai. Mana ndo aja kapura ndo strip October arja arpunai nonsense dah. Ndre ikantik bermenta pada kali order juga government approve. Baka ni kan terikam kini strip Januari arja arusha. Kami gaji kali hangi bero kini khasan benai jeno kan lechen manu ban yonom kini. Habaga an kala theo kala kansha baka strip October arja arulai kali kan effect nonsens. Tena tekada yegali lor kani ila ai le kedum tangsgi ya Dr. Vijay, Commission Secretary of Finance, the Aigatic Thoughts of Pandran Sangha, the Chief Minister, Bangilakan Sai Gilan Padian, Bangilan Mohon Yikani. The Halor Kane, the Galam Jammu Commissioner Secretary Dr. Vijay, La Batayagi, Yakani Gador Kilaya, Pet, the Vishal, Nabaro Gijala of India. Nagadagada, Pantan Kiv, Giway Pagajala, Kabagajala, Giway. Nama Gajala Meghalaya ka kebalik, nalorong tarik ke Bandai ke Beruspa, ke Badu. Tapi bila jadi ke Gajala ka Badu, tapi kakam jangi nantri berlar dengan ay ke belum kata ini panen. Nado nasurok hado office, nadam nantri berlar ke master board gift board surok ini kita yang kerja. Nanti kata hamil pin pencom murim. Baga jala Meghalaya kadai state ke Badu. Nah dari ke Badu tu ya kan ke Basrai ya tu ya ni. Driver kenyap dia kau hop ke jungi ginom driver dah. Kalau kewapian. Baapan ila kerja halal kenika kaliban aban trikam kali order. Jadi dari trikam district October arja arpula nanta lingkli. Tadi dah bayar keren. Nuh menolak jo komisioner usnot ho uang bagi hapan pembaik ekonika kartarik penai pada mereka. Te halal kini negara jo komisioner uang kin sebesar usaha berkat halal kini bagi memberi kawai. Tinggi ai ke ai bagi government bagi samaj minister baru ai kuatan sih. Ni ai sih penbaik nak ekonika baru.
dan berterikam dengan berterikam strip Oktober arzal melakat pun bajing tama jo limit kenikaan minimum wage saya te ladab himna ban le yekene hospital terik hospital sini ada bentas te negalem jo minang terik balas ki barra bajala bekane gin habban perkhat dengan jing ekon ka dok ham tak ek balai habban le yekene imam involved in the government. The government kan le kai ka ke jing ko jomi niru ni le trai ka minum perkhat ka jing ki nama ni le minum trai balas te na daga ka mi agi ni ka jing karen satomai khana ban ya shai halor ka ni ka jing border jing sarkar bagani kan kata aru ya minum ibai tak trai balas ndai tam ba engage government ndai ki ba engage lo hagi ki ba trai contractor ki ba trai contract ki ba trai bat ki ibai bat ki dukaan ini, nama kedor kebo government, kadang sispa andre tu kai yang skip, kebahan per di sini skip kalau kendai kau idengkan, ke skill workers kedai nyu pusat dengkan, bagi high skill workers kedai tang sampai kendai dengkan, ikini kidor kelong kaba nagbatasan sini, te halor kini kecil dari ni compare. Yerkan ye kabaga last to haduk ki gale strip October 2000 kalam kampung nama baga hakata sunan ka government of Meghalaya ye an skill ka ke shispa sabanga sini skill ka ai shispa lai huwa ka high skill workers pa drew ho ka high skill shispa ye drew tege pher kalau dah kampung how to sunan aja kan ke government ke pergi nantarai syarah lagi unskilled to high skill revenue sunan pat na local government kaksan banai ke trikam ero kat kau ke ni ke betai juga minimum wage saya mereka pergi nantarai ke badan sekali kerana dunia tu macam te kata ko wei ke ke issue ini te kecil pergi हमने kalau nagalem jumi ki all jaitia masuk workers ki labor union but ki way but ki masterol ki badan hajala Meghalaya nado nagaro hirso ngira ikendo la ekrem ni shimla rai bangi nginam pediam ya kaneka ngimu monoi lo kidi try kam government alor kini idar